Kasnat Traikam jong kaseng Fkjgp na Umdu-Sohkhwai kala Plie Paidbah ya Jaka Abbas hakasnong Sohkhwai mentakasni. Kabatmu ban pensuk ya kalet kawan jong ki Paidbah kamtam hakapor slam. Ya kani ka projek labai tingka batlatei deki dekhot jong ka Fkjgp Umdu-Sohkhwai uba LD Newton lengdo ubadai u General Secretary jong kaseng kemi Fkjgp. Ula Plie Paidbah ya Jaka Abbas balasan ranlang da uba Louis Star lingdo ubadai u President jong ka Fkjgp North KHASI Hills District bat kiwe kiriu pau khaman. Lapen longru ya kani ka program kumshi banta na ka chingpan thamai ya kinong ketkam jong ka Fkjgp Umdu. Kalian kasnong sini kle kwa ya kum kata kita ieng nama kata kes jaga kamu ke junction nila nama pareng naik lenti ka kolong kebun isnong di pelong lei yang jaga apkali nasong tenan ya kajing tri sitom ke jompi jong ka Sohkhwai Umdu net ya ka palaman perlong ya ka wei na kajing kwa jong kini kisan isnong sini habai dei kata kas sama apkali ya kentu hiru epi ba omdei tang ban sna ba kan klet no nai pet sumar ka namarlat sna ka haka kerteng jong kaseng. Bat kaseng Fkjp haka nu ka jaga baka julai. Bat nu rohat judai bandon ke daksnio. Kamairang Vidya Jyoti in